Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri jong kening Sarkar Meghalaya ubakmi yakatnat ki kam korbari, kini ke jela ba lakaman ramboy. Haka jekren berkikat tu kan nekinau patai kubor, haka laipo trek moto benajil leo arajar arpau. Ulai tu banak leng jong umpat yo pedang ye kuno ke city. Halor ke jingtmu jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Banbo ye ke police outpost, haka senong langpi, ke senong ke badan haka pot bar ke jela Asam. Jinrai jong ka KHDC ban shna ya ka building jong ka police outpost hapo langpi. Nakalyang jong ni ke Sarkar yang tang jong komen nomor ba ka jing tho lane ka ka proposal kuno kimut ya kata ka detail kapat don berde. Angan ong welcome ro nganumla ban ong ba nga welcome ban ong ro ngra ni ngamla ban ong marba kempat ya i ba ka jing ban snai ke building ha no ka do ya kata ngamla tip kat ba kampat yo ya kata ka report lane ka ayo naki nakabenta ka ya kata ngampat ong hello jangan mar under pot provision ka bakira ya kata ngamla ke dan tak ada kalau too premature for me ba ngan shu comment ya ka ba ngampat yo i da ka concrete proposal ka ba ke kini kan le shu menta kadam ka wega shno kan ong ba minchna ya ka building na kabenta ka outpost hakan organisation te kamu ke ru jong ka sarkar hanta ya penting om dei tang balasna ya ka outpost ka mut ka duty bang bangi na ka sarkar kalau ni ka duty jumi bangin pe ya ke jung jong ki jong habaro ka state ke jung praba bi ben pe but hakan no kan yang ni ben wat ikilah klenti but ke ka ba one na hidup dengan agensi pat ya katang habang study ke implication na ka benta jong kawai de batka bakane kan din ta kada kalong bang ngai ban biang ye keju kaba kat bang pat yo ya ka concrete proposal ka ka bakimu hakano ka bangu te kalong nangahi nganumla ban comment yo maki kita ndak we pa proposal kaba kambiang palat ya ka bakimu nakala sarkar ya kata nunda arte ngasukurmen bakano no ka proposal ka de hina benta ka bat tamba ka concrete kuno ka kan jay syakmat pat ya kata nunda comment ya kata isu yang tai ka diskonsil kala banle ya kan no ka hapo ka jurisdiction ka jongka 100 polis ni ka di kamata jongka state dan dai ka daw ka lamba haka ka dur pat kuno ban ayu maba kano agensi ru ngado ki barshnong hado ki bar yu kidehi na bita jin halang jang pa tadi ta daw ngansong accept ya kata ngapidiang ya kata in what form ngam la unti mane ngan ong emro kandi te tongin up shwa ya ka ka ba ka diskonsil kamu halo kata den ta daw ngin sa penting laswa daging layo ya kita proposal ba kumno hakano kador khnang ba ninya syai ba ke ek bagli mangi kum sarkar ni nimla banshu rai ya kanu kuno kam hakati osnya ke ek bagin le ngin rai haka ek bagli yo I ba kuno bi ba kabalong operation ka bagila implement ne ya kata ni kata ngam question ya kata intention jongki but hani pat nakalang sarkar hado mentangin pat panjera mo nang mabangin shna ya kan building then tak daw nga nakalang junga ya kanu ka intention ya ki breu nga ang bangbiang na kamta ka jingha joga state ngalo welcome henry kumno haka dide ka disconsil but ka kata ka jing ka bakin shna but kata ka bat ka jide bat ka home police department pat ya kata ngamlaan batay yang ta masakan na we ka pos ka persang bande ndai tang ya ka we ka jaka habaro ka kiput outpost ni kilong ki don ka jindam kam nam ta administration gina ka we ka pos ko ni project lang ba ka police administration jong ka sarkar India bahkan iPhone ni bangin le ka we ban ngin renovate ya ki existing ayun jumi baka aro kalong ba yakin new outpost
kenapa ngintang biang infrastruktur kita kadang kamar jinak sekar na kuas kuat ngile ya ketingkam ba lada kata kacing tu jangka diskonsil kalau kaya hak ba ke ban ya kata ngintang ni ban nim tega kan pi mentar lamba kumno kasdam kan poisono ya kata ni sampai undak lawan kan roksa Sarkar na kami papos sa report ka persyang di imata kian kiro project na kanyang boroto tilasnara ka komin hasun arja ka kinda ka sanction ya kiro project ban pusok di paiba but PI dan halusnen ko ichi isa bermurong lasna kiro project na yang jirang satu ardo kawe gede kata kabaar kalamba ka sarkaro menswa lamba ka border area department kipay tanam ta international border ke Henry house nem arjar khatsaum khasan nam kamalha ya ka ayu kas ka state government kala persyang lamba ka interstate ban ice cream lamba ka border area lamba ka ban pik nam ta interdistrict area ru ta kini kidi ki ba state government kan hoi ka fon constraint don mar last year ka jing ha di propose na ta ka shi sunflower ha ja thapra ka bang yo sa ka ti siklur den ta ta kini ka proses ka don ba ka sarkar ka ya imski kun no ban ma ba unde tang ki police hande barak le wala umpa mundi la ki school mentang ni phi ka don to ka school ka ba nakal yang jangi bangi pe nam ta ji pai ba nilayo ka sanction na banta ban upgrade ya ka upper primary school SSC upper primary school pop share shaka secondary school anda ya ka building in pala ban shina nama ba kadai ka area ki DC kin bo of ka model is ko ba binle nama ba no infrastructure ka bangin shina kan ya pilai iru manhakini kisnem balade kadang gajing cia gajing syak impra jangka school hapo ribhoy ka umban ka dan gajing penpra nak yang kiwe paki bonse den tak ada kano ka bangi le nyim ong ba nihap banle taking to consideration nam ta ka susuk yang pai ba but in taking to consideration ba pai ba de ban jan sha ka district headquarter, block headquarter, lami haka district administration ujangi. Ini tak ada ngina lang state ngipe kadang multi prong strategi kaba kuno bang ngipe ya di border area. Henry minum lah benda sisinle mabakawe hingga ka fund constraint tambah lakat taruh ni iba cibu sabuni la shimkhia hakibun mentah di Jakarta jangka ni ki border area nam bantu poy ke surau pun poy kiwe pat ki infrastructure kawe nak ada kawe kaba ayu hoy kamde po border area tengi hawa sem arjar khat khandai nilashna ya ka college hapo tarkhma kamda cngai na po border area katur konsep ya ki brio jangka border area empowerment ki border area kamde tan nak yang polis kedai nak kita pergi ke surau, ke school, ke college, in persyang banle, tambah nimla banle, mentah mereka bangga iba kan ke sarkar minta hapo jenam dalam jong cip saduni bukan pai kena ban pai kena kadala ban unsur ya kita konsan ni kadang kene kalamba nah ke jing ijeng kalamba kalau dai ke por ke ba syongba kajisha chimsa ula de pen benapa ba how nai mari de session kan ngaji gendo jangki arste banyak kan nam tak ni border issue handai nak ni kidau kiba niatif baro ba kadang kacung ngakermen ba anak ki chimsa ni ar kili jangki arli state kin yakren kin wanra ya kata jingabe yau put lada mlam be yau put ru ba kinu kum ba status quo ba kinu ke developmental work kim de ban bandung gajing thot gin la ban ye syakmat ngakermen ba hakini ki na ki banwan bandung gaji kren khnang ba ngin la ban kini border issue ki balang kum gin ngin la so yake
ki kampen roy ki labun ki school ni la persyang ban ni ko mo fi hoy dapat har kema kambe na boda area de cancer di yang hakat tu college ka bangi sedang hang tu khatlai klur ni la sanction na po ka state government na po ka rusa machnai model college tu ban set no ban set ko boda area but ni menta ngidang prop ki kindon ki AMRS iklabi model residential school ki bakin bu syajan situ kenang bangin mentra kami ingin nolak bande apa pasti kan bangai iba kami ke sokar minta ke dari first time ke balasim ban ya ka multi prong strategi kenang ba pensup yo pai ba pencang yo pai ba kenang ba nga welcome ya ka no di trelang jang barat agency kenang ba at the end of the day kalau ba kibriu jangi kinyo